Om Swastiastu. Pemirsa Rumah Seangayu Bagia Pisan, Titiang Pradana di Putra, Presiden Turang Orti Bali, Majangida Dani Rahinani Mangkin, Sanis Cara Umanis, Suku Bale, tanggal Kutus Juni War sekali tali 4 Inggih Sani Mangkinan Turang Titiang Orti sejangkep nyani. Pemirsa potensi budidaya ulam segara ring kota Denpasar jimbarnya ni kantos 1 hektar. Nanging rauhi mangkin wau kalimbakang kali hektar antuk soroh ulam kerapu. Ring tengahing selah pasar Sane Ageng, penglimbakang ulam kerapu pacang dahat kauratiang ring galah pungkuran utamanya ni ring Pulau Serangan. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Ida Bagus Mayun Suryawangsa Mausang, serapan ulam kerapu ring Denpasar katurek sain becek pisan, utamanya ne ring restoran seafood rumasuk ring wewidangan Serangan, sani sampun sayan kaloktah untuk wisata kuliner. Potensi panglimbakan budidaya ikan kerapu puniki pacang Raja Kasokong, utamanya ne antuk nangyang kuentenan kelompok-kelompok anyar ring budidaya ulam inucap. Pabuat ulam ring kota Denpasar kantos kutus ton rahina. Saking wilangan punika wau paton utawi 50% sanes sida kaproduksi ring kota Denpasar. Malih paton rau saking kabupaten utawi Pulau Tiosan sekadi Banyuwangi Jawa Timur saning ranjing ring kedonganan. Saking kuentenan produksi ulam ring kota Denpasar dani mausang 3 ton rau saking asil mencar bendege ring segara miwah aton rau hasil budidaya. Tios kerapu ring Denpasar taler wenten budidaya ikan air tawar sekadi nila miwah lele. Rumasuk budidaya ikan air payau kantos kali dasa hektar sanes sampun kalimbakang becek. Ring kota Denpasar kauningin kirang langkung wenten 6 dasa kelompok pembudidaya ikan. Antuk anggota 700 diri, kelompok-kelompok anyar kantun kalimbakang antuk nagingin pabuat keramane ring kota Denpasar. Bisnis Bali nguningayang. Indik PDAM Denpasar nampenin pikobet air baku. Pamirsa orti punika jaki katur malih aja bos. Pemirsa cakupan layanan Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma utawi PDAM Kota Denpasar durung siden nagingin samian pebuat warga kota. Pikobet inucap nenten lempas saking kantun kirangyani air baku serta pipa distribusi. Kekantenang PDAM kantun kekirangan malih 1 liter per detik air baku. Dirut Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Ida Bagus Gede Arsana Mausang, pamekas ring Denpasar kapasitas produksi air wenten langkungan 1,1 liter per detik. Saking kuentenan inucap kauningin tingkat kebocoran air taler kantun ageng inggih punika 3%. Saking kahanan inucap pai ketandani Mausang, kantun kekirangan toyo kantos 1 liter per detik. Anggen ngayahin siada setali pelanggan. Denpasar madue kalih instalasi pengolahan air IPA inggih punika ring IPA Blusung sane produksi 550 liter per detik mewah ring IPA Waribang 300 liter per detik. Selanturnya ring pemanfaatan air sumur bor wenten sama 50 liter per detik. Pai ketandane taler numbas ke pampenet miwah petanu kantos 300 liter per detik. Saking wilangan inucap pai ketandane wau side nakingin pabuat majeng 60% pelanggan. Kekirangan nyane malih 40% patut karuruang pemargi silih tungkil nyane melarapan nincapang prakanti sareng UPTD Provinsi Bali
Mawa malih sekadi bendungan Sidan antuk kapasitas 750 liter per detik Majang dan Pasar. Nanging pemarki nucap owau sida kemargiang ring warse kali tali 6 likur utawi kali tali 7 likur. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang. Indik LPG ring Jembrane aman. Pamiarsa orti punika jagi katur malih ajebos. Pemirsa risampun sistem distribusi liquefied petroleum gas LPG 3 kg berbasis KTP Kemargiang, kewentenan gas ring kekantenang kantun aman. Pemargin sistem distribusi berbasis KTP ketureksain efektif ring sejroning nyelehin krame sane numbas gas anutin kategori inggian rumah tangga kantos UMKM. Distributor gas di Jembrane Iskandar Alfan Ngewedarang yening pemarkin sistem berbasis KTP sampun kekawitin daog awarsani lintang. Pembeli rumah tangga wantah molihang siki kantos kali tabung, raris UMKM molihang 4 tabung. Manut dane krame numbas LPG 3 kg ring genah sane berbasis KTP, anutin uger-uger sane sampun memarki. Manut Alfan, pemarki sistem inucap sampun mabukti efektif ring sajoning rakse antar nyane distribusi sahantuk nambakin arang nyane kuentenan gas ring Jembrane. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Jembrane, Ikomang Agus Adinatang Wedarang, monitoring tim pengawas lapangan Nyinayang yening kuentenan gas 3 kg kantu normal ring Jembrane, nenten kepanggih kuentenan arang nyane gas kadi sani kauningin ring wawidangan tiosan. Siletunggil faktor sani ngawinang pasokan gas 3 kg ring Jembrane degdeg inggih punika kuentenan penduduk utawi konsumen sani nenten akeh mawowoh sayang sareng daerah urban sekadi kota Denpasar. Lianan punike, katanyane krame sani ngawigunayang gas 3 kg, skala rumah tangga ring Jembrane inggih punike 4 kantos timang rahina. Konsumen taler kekantenang nenten mawowoh sani ngawinang pasokan kantun pates kadi sadurung nyane. Pemargin sistem distribusi gas berbasis KTP ring Jembrane patut kedadosang imbe, majeng widangan tiosan ring sajroning ngemit stabilitas pasokan gas saha nambakin arang nyani kuentenan gas. Sistem puniki sampun mabukti antuk mastikayang panglimbakan LPG 3 kg sampun anut sareng tetujuan krame sani muatang. Dan pos nguningayang. Pariwisata regeneratif Serangan, orti punika jagi katur malih ajebos. Pemirsa wewidangan Serangan Denpasar pacang kelimbakang dados pariwisata regeneratif utawi pariwisata pemulihan. Pemargi inucap saen sumaken ring pemargi nyane saihang sareng pariwisata berkelanjutan. Indika inucap sangkading konsep nyane nenten wantah nas wisanan kaon nanging taler mecikang kahanan sani sampun rusak pinake pangupaya ngawetuang kasukertan destinasi lokal lingkungan miwah krame nyane. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Niluh Putur Yastiti Ngewedarang panglimbakan ring wewidangan serangan anutin saking pewarah Bapenas antuk manggih destinasi Blue Green and Circulative Economy BGC. Inggian serangan sane kaloktah pinaka wisata bahari pacang kalimbakang dados pariwisata bahari berkelanjutan. Pariwisata regeneratif puniki nenten wantah nes usanan kaon nyani. Nanging taler mecikang kanan sane rusak mangde nenten sayan kaon rumasuk pwangunan kampung kuliner sane uleng ring pengolahan salin-salin sekareni. Ngenenin intik pwangunan kampung kuliner dani mausang
kantun ring paletan lelang. Paiketan dani ngatiang ring panguntat junine mangkin lelang sampun tinas tur kelanturang antuk penglaksanaan nyani. Ring warse kali tali 4 pacang kewangun 50 kali kios ring sejroning nyokong panglimbakan kampung kuliner ring serangan. Inggian genah bangunan los kemargiang ring lapangan ring ajeng kantor lurah serangan. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang. Pemirsa orti iwau pinaka orti penguntat pengini mangkin. Ngiring rerega teranyar teosan untuk subscribe mewa like ring YouTube channel @News Bali TV. Saking gedung pers Bali Ketut Naden Pasar, titiang sarang pengramba orti Bali ngaturang suksme antuk uratian ide dani saheng lungsur mepamit. Om Santi, 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 Om.